Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing yakni tiket hadu saungut ki kertong banyak hun nakaseng HSPDP Nanong Stone Constituency West Khas Hills District. Kala penlong yakinong yalam ka HSPDP sengkme banom la banrai na marken hab ban sngap shwa yakasur jong ki babun balang. Habe keren bat ubah KP Pangyang, ubadai u Presiden ke HSPDP, hadian balawai ka jingelang ke Central Executive Committee, kabelalong men hakasan terik menta ubenai naitung arhajar apoar, HMLA Hostel. Ulay athu baki don hadu lai lene saungut ki balapan tiket nakaseng HSPDP, banyak huna Nongstone Constituency, kabadai ka kami jong ka HSPDP. Henry Kensapen Banano hakini kisngi klem dapen slam show. Tulem yang ini nomor piong pi mana piong bala ya sedang ben buat kertong. Tulem hanong stoi ni sengau bawa pidan jadi kini tiket kena ngut super tiket. Stoi kalau ni melalui ni kedai ke konsumsi ke bah kungkat kami pun juga parti. Jadi don lain sangut kandi. Karena kata kadau ni ke parti bal should declare dan step in pada fee bah dan ni late na kita snap bah ya sujo ni. Mengeram parti, nomorsan parti, kalau paling balai kan declare. Kata usah. Tenrai ni lah rai pun kasih bagi lek dan tenrai, bagi saya kan declare. Om dah slam shoot di report, buat hari ni saya. Kita kertong depan shoot oleh ini. Aduh mentah kasih dengan palak dan jaya nomor balai. Bagi empat disclose nomor buat ke election committee, yang state bagi district group kimpat sempal apa. Tenrai kita don ke sini ya, suatu mahu. Ini di kelab. Lani tu ini bagi aku pelak mereka ini. Kalau kali bagi seats ke HSPDP kan bukan hadis. Hadu minta kesini palak hari mandau kan kali. Jadi community bah hadu September dan Oktober bagi ibu katong ni kini district bagi di penting yang ini aspiran dai. Jadi kan kita pun lah itu. Shawes Khas Hills baru picit pajma. Southwest tu ini mungkin, bisa dibawa tu ini nandon, bisa East Khas Hills tu nandon. Kemudian ban ayat exact number, kalau terlihat bang penyukun, jin dari kapor ban orang bakal parti juga kan ni, misalnya tu, misalnya yo itu, dah di kapor ban, juga kan, try hard organisation, bisa.